repeat. How much for the flat rum? What? 1200. 12 $100. How much for the boom boom? $500. Which one you take up? Now the room. I left the boom boom. That $10 for it. So, I say you love me rum. I love it. No, man, good man. Jesus Christ. Yeah, what's it? Serious thing. I can't see what's going on. You're going to jump over the boom boom and take out the rum. All right, listen good. All right, me the over Christian over there. Mana ba nung batu yan o? Na uuwi mo nila ko taon sila mo uwi. Wala na ito kayo na okay na sila ito nila. So, ako nila pa ako. So, nila pa nila ka. Ano nila wala nila nila. So, nila nila aton. O hawa nila kwa nila. Last na, sunto ako. Wala nila masilan lalo ko nila. Kasi naman, so nila uwa ko nila. So, nila ma-action sa ito. Nila wala nila ma-action. Naitoon kasi isa mo no ano what iyan naman na kami na kung iyan iyan nila mon iyan ano so na sila na amista pa na kuan na naman no kuan na ma-explain man Jalan sa I get her go. Wow, Saya gal get her. I get no. man kaya gal ko ya ba. No, Yes ya ba.